The Saidra Coordination Committee, recently formed and consisting of members from 7 different villages in Nandanagar area, has decided to organize and launch the new Mamita festival starting this year on November 9, 2025. The primary goal of the festival is to showcase the culture, tradition and identity of the indigenous Tiprasa people. Advocate Anthony De Barma, a prominent member of the committee, shared his views regarding the necessity of forming the new committee and the reasons for launching the Mamita festival. He explicitly stated that the festival will not be directly or indirectly involved with any political party members or agenda. Furthermore, invitations for the chief guests and other dignitaries will be extended exclusively to senior citizens who are experienced and closely familiar with the heritage, rich culture and history of the indigenous Tiprasa community. Our puila lai bungawo o poktung sajana klai thang tongo tini chungoro asuk laijak nondonogoro je Tiprasa tongero 7 Kamini Borok Thangsa Khai Kaisa Sen Saidra Coordination Committee Hini Klajaka A Committee Rok Thanai Sali Sekang Wan Suka Chini Lai Bumawo Asat Kusuk Bermotongo Buina Hani Sepuito Tam Kasen Kaisa No Panati Sen Chini Festival Je Klainani Abnasen, Kamu Udongai, Clay, Jagan Tonko, Aw. Some Tirin Kayo Abachin Bisikata, Hozagiri Kayo, Abajachin Hozagiri Motai, Abahake, Satan Kayo. Tabu Nugo, Gabama, Hasto, Bonicasa, Festival, Kaisa Dopane, Identity, Cinnamon, Nahari, Bon Kaisa, Festival, Hati Barsa, Romo Kiva, Hati Bana, Romo, Kolop, Obahakan. So Nugo. Nagna nahirogo Hornbill ngai international ngai thanga tam sengnogo Karbi Anglorogo boni youth festival bon kaisa hati barsa even golden jubilee semao bor pale pale ka bahai kheli angka Arunachal go sengnogo tama boni agini gari ahake tangjak joto agini tomung samuno te rusabu bor aro obake festival khai kama hayun bor khai abake palalai Kena sini tirpa hawasan nunggu tong lai buma sini ahai lai buma northeast o haste o asia o bahai kus keri sem se joton se kusu ber motong lai buma digi rubi thangka kai enggak jeng Japan no jeng hunmano jatuh joton se oldest kingdom in the world ini apa itu sadar gitu kiba action bisa sadar gitu ken aku ni yang lo Tahu nasi naik Japan dong je torok naik bong keberi bos umi thangka abun bagi borok Chini bai nahana thangka kai sung se tabu joton se kucu bermoto karena Chini ka sini bubagara tabu tong tong sela abun digi nahari kai Chini lai buma tabu ke thang choli tongku abun nahari Chini oro okra sakra joton tong to joton sini bai na Jotor pal khaye semoro asongai salekya sem nononagoro tabu pray 70% Tiprasa nutung criminal layer huni bo sajani tong tirpa hau kintu haibano o Tiprasa ra lai bumanoti o hanu besaruni sinimunuti o hanu besaruni culture identity ha tai mukmoro no narunani kemo kari huni se wan sugoi Seng, wan sung like ya, tak lai, bisini sini sen, mamita, te, abon kaisa festival sen declare kaisa nai, ane sen songnya leka, salah sih musim di sana aman, nggak punya pun kaca wan sung ka, oh Oktober ni, habis tadi pun kelalaian ni, nggak sen kaisa wan sung kamu ke belai gana, abon ya kalau sen, 9 tarik November, sen, punya mamita festival Ini kelajaran tangi tahu, nona dan Moscow besar. Enggak tahu, seniman kebama borok, 9 tarik dah Mamita festival ini. Kiba Oktober ni talo sembuh. Akhirnya kebama paine. Abon bagi sen research kai tong sen exact date bufur klainan bisa brum. Abon sen finalize kai ko. Hai pano
puila chengni rana thang tongmaba जों कायसा स्पेसिफिक बिसोरनो सालाय जों कन्वेनियन डेट्स नायै जों 9 तारिख नभेम्बराव हनिनो जों ताक्लाय देग्लार फ्लाइ रसिनाय हने जों दिनै अ कम आवै मुङो जों दिनै माजुम लाखिया ओंखाय थनाङो जों जत चिनि इन्टेलेक्चुअल जत राइटर जत काचानो तै जत हुकुम तिनै आबरबा जतनो पाल खायै जों नाखाबा सेमिनार खालायनो वर्कशप खालायनो क्या खबा हाइनो गेट टुगेदर खाइ सालायाखै कासे स्पेसिफिक डेट बुइतेबो करुवा तंग साइमानाय तंग आमा माइमतानि डेट बुखु आबा हाइ खाइ टुगेदर खाइ पाल खाइ थानसा खाइ जों डेट न फिक्स खाइनाय खालिनि सिमि खालि बिसिनि सिमि तंग ताकला जों जे साइद्रा कोअर्डिनेशन कमिटि अमो जों चंगिनाखा जों पुइला चेंगिर लाइसिनाय अ मामिता फेस्टिवल होनाय मामिता फेस्टिवल ताकलाय जों सालबोसों खायनाय आबो जों ताबु जरते वानसं लाइखा सालसा न खालायनो होनो तामखाय प्रिपरेशन अब नांगौ आ प्रिपरेशन आस करिनो बागै तामखाय जों अबो वानसं लाइखा खालिनि सिमि फाना खालायनो होनो ओंखाय जों वानसं का खालि लेरि थां तान बागै चिनि मामिता न जों सेलिब्रेट खायनो ताकना सिमनो खायखे जों तामु जेंगे लाइसनाय होनो जों जेंगेर लाइखा सिनाय हिनो दिनै जों फाइनाल मिटिं खायो दिनै अर नन बसखाव आचलाय मा साखलायो आबुन बागिनो जों कबुना मुसुङाव चिनि जत किप्रा सार जा अहानि बुसार अहानि बुङा बुफा नायर अहानि आदम सं सिखला सिखली बोरा बोरि जतनो पाल खायो फादि जों ताकलाय अमो कायसा चिनि लाइ बुमाव मुकुमो जों सिखला थांचनि जे चिनि थनानि जे generation final जे बर फ्यूचर बर इ चिन मामिता फेस्टिवल ने जतनो खातु खाजा खाइ तिप्रा हास्टो अबा हके जों सेलिब्रेशन खाइ माना तै प्लस जों अबो जों वानसुको जे खालिन सिमि तर खाइ जों अबनो इंटरनेशनल फेस्टिवल जे फातन बर फाइ लुनाय जा चिनि हुकुमुनो जों वानसुलायावै गोबांमा जों लामा करै तंग बायदिखा दिनै अजागा नगराव टोटाल 8 सोसाइटिस दङ ओंखाय 8 सोसाइटिस न तैयाखै जों थांनाय 12 अक्ट'बराव जों आसुगलायमानि मामिकातेर सेलिब्रेशन त्रिपुरा हास्तेआव खालायजायाखौ जों सेंगिरि थाखाय बाहायोमोन ओंखाय जों 11 आवारावनो जों डिसिसन ना लायखा जों मामिता देर जों सेलिब्रेशन खालायनाय ताम निमाले चिनि हुकुमुनो जों थाङै नारना बागै अब बेलायनो नांगौ मानि ओंखाय चिनि हुकुमुनो जों चिचुकु दफा ताबो नैजि दफा दालं कम्युनिटिनो खबैयाखै अ नैजि दफानि कालचारेल न हुकुमुनो जों लोकनि बुसखांनो दफानि बुसखांनो जों तिसाय फुनुंनानि गाय जरा कदम नाम थानाय ओंखाय ताबो 11 आवाराव जों ताम खालायखा जों सालसानि बागैनो जों अब जों चेंगेरि नाय एरप्रेचिनि एक्सपर्ट रबाय जों कक जाबाय नेक्स्ट इयाराव हांकाय एक्चुअली सीजन हांकाबो अक्टोबर नवेम्बर न असापाइद्रनि जराव न सीजन चेंजागो माइकाताल रामानि जों माइकातालनि जों चामानि नमानि चुआ माइखा अबचिनि सिरिसिटिओ दं आगि नि होइते न राजानि आमाल होइते चिनि चुसुबुरा सम होइते न अब मामिता सेलिब्रेशन खालाय होगो माइरा गाय माइका गाय मामिनि चुआ रक्समया को चुआ बुतुर निबाय अकलै अब चिनि सिरिसिटे किसला मसम मसम ओंखाय गाय अबनो जों थांनार ना बागै जों मानसुक लायखा ओंखाय जों ओंखेपेत जों सालसानि बागैनो जों खालायगोन जास्ट जों एवारनेसनि बागै बसखां जों सिङै जों चिचुकु दफा बा नैजि दफानो तैयाखै चिनि हुकुमुनो जों लोकनि सिगाङाव चिनि हास्तेआव चिनि नर्थ इस्टआव चिनि इन्डियाआव इभेन नि हा कतर हायुं कतर जों पैरानि बागै जों जाथलायनाय ओंखाय media takok somna abana koinai norak somnai kereng tong tong di chino mamita te no ruya koi som awai muli tomana norak kaham kai chingbai kereng gai
tebo kaham kai apna broadcast khlai di o hayuni borok sina tui chung ti prasana sinina tui chung ma thangjana tui chini yak ma chep sa chung chini senior citizen no sung gobok nai obono rogai mami tana rogai je experience gana borok no sung nai sung ma kono political rong sung involve khlana thangya borok no sung respect riwo borok khata baithun ang khoroksa state government ni minister ang gobok jagya hnai ba khata baithun but o hukum hukumno rogai je experience chini ekdom senior most rong sung riya ko chini chief guest manai hambai. Now the committee members are ready to share their thoughts about the Mamita festival. Now listen to what the committee members have to say about the Mamita festival. Reported by Salsang from Nandanagar, Chinikhara.